لجندك عفريني تشكدارن جروبا سلطان سليمان شاه سلطان سليمان شاه جروبا كسر بالتركيا ويا قال لك هسين كدوي جروبا ذا جهد جرن تركمانا زوري لجندي عندكن جبوكو جليين خوا دين كل سر فرمانداري بري وي جروبا محمد الجاسم ابو عمشه كربون جلي خو باشتا بكشين رك خسر ما فين مروفان لعفريني جي اشكراكر كو محمد حسين الدغيم كوك ابو مواس ناسكرن فرمانداركي همان جروبيا اجمارك جندينا چار کرنا مجبور کرنا كو گلين خو بطال بكن حسين نعسو باريزر و اندام دسته ريفبريا كوميتيا ياسايا كرد كو بخوا خلق جندك ناحيه شي عفرينه جرو دا بيرا دبيجا العفرينه نياساها نجي دادواري وعدالتها لوی گنده چقلا یه سرب ناحیه شیعه یا عفرینا روش آوای کردستانه جکدارن گروپا سلطان سلیمان شاه فشار الگندی آکرنا دا کوگلین خوال سر فرماندار بره یه گروپ محمد الجاسم گبناو ابو عمشه ناسکرن بکشینن و دمافن خواه ببورن رخصتنا مافن مروفان العفرینه اشکره کریا کو محمد حسین الدغیم ناسکری بناوه ابو معاذ کو فرمانده یکی همان گروپیا هجمارک گندی نچار کرنا کو گلین خواه بطال بکن رخصتنا نافبوری ناوه هشت گندیان کو راستی فشاره هاتنا بلگه کریا کو اوجی بكر محمد علي حسن محمد علو حسين عثمان جهاد علي رشيد مصطفى علي كوسا فوزي شيخ إبراهيم محمد أحمد حاجي ونازلية محمد علينا حسين نورلو نعسو باريزر واندام دسته ريفبر كوميتي ياسايا كرد قبخوا خلق جندكي ناحية شيئة جروداوي راغوت العفرين تياسا ودادوري نينن لدفرع عفرينة تشتك نوافي خياسة ودادواري نية راست دادگاه هن اللي او دادگاهنا تن الشكلينة باندور و رولا وان بدسلاتية وان لسر هزين چتب يكجار نية بريار وان تجاري بجناين او دادگاه تنه لدجي كردن سيفيل تيم بكار آنين جبروه اولاتيين كرد نكان انجلية خادوزا خال پشوه دادگاهنا وكن بگنن مافي خوا جبر دوه روجا دودية گلية خوا بكشينن دبن فشار و زختين لهزين چتل لسر وان بكارتينن تشتیدن او دادگاهنا نیک آلی و سربخان جبرگ و همو دادوارن و نخل که دورا عفریننا او کسوکارن هزن چتنه لگل دولتا داگرکار یا ترک در بازی دورا عفرین بین و بین دسلات لوی دوره لگوری رخصتنا نافبوری ولاتین کرد ان کوراستي فشاری هاتنا قليل سر محمد الجاسم لدادگاه تاوانان تومار کربون گلیجی تهمتا کشتن، رواندن و تالان کرن و چند تاوانن دن هاتبو تومار کرن. حسين عمر روداو